Kei te aha korua? Kei te kohi rapihi māua. Aha koa tōnei ti tōna nui rā nei, he kohi rāpihi te mahi ae nei kai noho o Rotorua, mai ngā tiriti hurinoa i te hapori. Ngā te mea mena ka mahi mātou i tēnei inaia nei, ka tae tō mātou tamariki ki te tākaro haere. Me ka mahi atu ngā wai, ka tae te kai ngā ika ki roto i ngā awa. Kohi uwera. He kaha te tautoko o ngā tama nei i te kaupapa ki te kohi rāpihi i te hapori. He karanga maha rāua no Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao, Ngāti Tarawhai, me tūhaurangi Ngāti Wāhiao. You're not supposed to put your own rubbish in there, boy, and that's not for, that's for the gross stuff. Oh, grace for gross, green for glass. I te kohi rapihi mātou mō ngā awa, ngā te mea i te wai paku au, i haere maua ki te hi ika. I te wai haere mātou ki te hi, i puki, i kohi atu mātou ngā rapihi. I te wā i mua, nā mātou tupuna, e haere ki te whenua katoa, te kai moana, whakapai atu. I te wā e haere mo te tikina kai, whakapai te wāhi. I nāe nei, e tino paru te ao katoa. Ngā kaunui ana tēnei uri o tūhaurangi Ngāti Wāhiao, Ngāti Tarawhai me Ngāti Pikiao, a Wairiki Nuri me ana tamariki ki te whakapaipai i te hapori. Kia ora whānau! Te mama hoki o mātou, ana te wairua kaore ki te ora. Tino maha ngā paru i te whenua nei. Kaore mātou tamariki e haere ana ki te kauhua i nai nei, he paru ke. It's so discouraging to see rubbish around, and I think it's really important to clean up and to encourage others to clean up. Look at how many we got showed up so far. Say kia ora whānau! Look, we've even got Robin over there who's come to help us out. She's in a wheelchair and she's come out here to help whānau. He kai noho a Robin bears Beckenham o tēnei pito o Rotorua. Koi nei tōna piringa tuatahi ki tēnei rōpū whakapaipai rori, heoi, kua roa ia e kohi para ana ki o nā kerori. Cigarette, but apparently these, is it a cigarette butt or whatever it is, 600 years to get rid of that. I just wish everybody did their bit, you know, people complain about flooding and stuff like that, but then they're blocking up all the gutters with rubbish. So come on people, you know. It does not just belong to us. I te ao Māori, mo te whānau katoa o te ao. Ngā tāngata i tērā wāhi no tērā wāhi. It's all of ours. We all need to benefit from our whenua. Ngā moana, ngā awa hoki, ngā kai rotora. 10 years we've been doing this, and it's just to help our land too. Just tie your bags up, like that, chuck them in the back of Uncle's van. Ko ki katoa ngā pēke rāpihi a tēnei hunga ringaraupā ihu one. He wā haratau noi ho tēnei ma te whakapaipai nui o te motu a te whiringa anuku e tū mai nei. Te kawa pāora, māukaha.